Mamelodi Sundowns iphetha lapha ke Williams akekana Mokoena Lebosa Mutau Zungu Obas Mudiba Ayende Ribeiro Shabala Mshisha Sherera Tempo Konkosho Inaskunda ukonekela kwa Oprimotiba Arwaiziba Jiba Chaina Anda Asesane Mayela Makaula Pata Maswanganyi Ohoto Munyani Makopa Salenga Bakutuze i-ambulance yaseThembisa Patrick Tito Maswanganyi ayizokhamukisa itije Tito yasuka liyahlala ke Mbukeli uyalidla usicimamlilo yena uThembisa sesana sibhekana lithuba Mudiba indoda Munyani Jahwana sibekwa koze kuyovalwa nasi isicimamlilo yena ke uThembisa sesane alidlake lapha emva kwakhe ibhola i-VIP alisishayifana abantu uthi uhotsho kwagogezo uthi unompempe penalty akupheka nje Khulisa Mutawu uphendula lapha ke uDian Hotto balidlala ibhola lakhe uMutawu emlotheni uthi unompempe ipenalty uthi unompempe ipenalty uzobuka indoda Kahlemnyam uyayifake wathi ke ipenalty usuke lapha ke Lucas Ribeiro ismeyiwa may his soul rest in peace asibheke Tito indoda Williams abarili bataka ukhona ebhenjini uNaphule Salenga ngemuva lapha ibhola lakhe yena ke umkhuthuzi liyadliwa leliyabhola Patrick Tito Maswanganyi lapha lapha ke uTalente Mvatha amathalente awefani bakhuthuze nali ibhola phakathi eboxini lithuba indoda zabeyobuza bona lapha ke umkhuthuzi bakhuthuze phela babela masentia 3 basengxenyeni enkulu yeqembu leOrlando Pirates phakamisa uZungu phakathi eboxini chiteke lapha ke Hlombe dlale ngokusheshsha iOrlando Pirates abhekana lithuba leOrlando Pirates phakathi eboxini indoda zabeyobuza amaphakaniya offside lapha beganga ke manje abhekana lithuba Makaula ufuna ngapha lenkundla Khuthuzi sebenza lapha ke Mahopa ayikhona enziwa amaqembu omabili akuphekethe lapha ke Makhehle Makaula awukhehleza mntanami Khehle wabona ngapha ke lenkundla umkhuthuzi uthi Ronwen Williams unerun yenziwa uThemba Mokoena engapha ke lenkundla ngqongqosho ngenasikhundla yena akhredible Junior Mendieta ephakamisa Junior Mendieta uzofuna ngapha lenkundla speed point Ribeiro phekene noMayela speed point phakathi eboxini speed point Kalakata wadlala umshini we-satellite uyayivake ngesikolaini osibonayo uyaganga uZungu lapha ke ibhola Talente Mvatha amathalente awefani awuthi yazama uTalente Mvatha ayishawezwa ngezingane zesikole yena ke uRonwen Williams Mayela phakathi eboxini abhekana lithuba leOrlando Pirates usala phansi uTito uthina umpempe penalty esaqala akupheka nje kashelela ngawo ke ushuru enkani Patrick Tito Maswanganyi uthi uyajika uthi unompempe ipenalty Patrick Tito Maswanganyi bhekene lapha ke noRonwen Williams Tito shere mpaka badumisa lapha ke ineBhekapa ube ipenalty ethole uye uTito eshayisana naye lapha ke Oprimotiba dlale kabi Musani Busa badlala ngokushesha Kabelo Dlamini indoda Williams
lapha ke Tito khipha lapha ke Pascal Musho uNapule Salenga bakhutuze phakathi ebhokisini mabasa indoda Williams dlala ngokushesha uNapule Salenga phakathi ebhokisini Mufukenga Karagato Yakemnyam wadlala umshini wesathelayithi ngemzuzu yokugcina alidlale kuMunapule Salenga leliya bhola waligoba uMunapule Salenga angimazi uzungu ukuthi ke uthunywephi waqeda ngayo umfana omncane yena ke uRaitho Marayfetsa Yakemnyam uyaphela umdlalo iyaphakama iOrlando Pirates asigaba kephulo wakhe phela umhlaba wamasipala wokubhekisa phezulu athi fasa phakani yafasa ndoda emnyama